Oku nuko amaheba kwatanise n'abebembezi bacera kuyonje emyanyeji nk'akabonero ka rukunda habatura. Egine emirimu gino ke kantu akatono ennyo ke tusobola okuddiza banayinki baffe olw'obuwagizi bwe batuwadde okuva olunaku luno lwatandika olwa nga 6 February. Muzeelu yatandika olutalo olwaleeta eddembe kati mwe tweyagalira. Ni baana bakunda ngo bagaruke nyuma mu bantu cyo beta community engagement ninga shi tugarura abantu aba bakasize konke tuntu basima munonga tine bugarukiro abo kuba amahigi g'abantu. Buri mwaka habera omukaga by'okwezi kwa kabiri amahene gajaguza garukwijuka izoba eriba kwata government. Twadde mu Kakoba South ne North, I think Mbarara South ne North. So bye bifo byetwalaba muno betusobola okwasaganyako nga tuyamba sikuyamba feke katono ke tusobola okuddiza abantu the community, and I wish that good working relationship remains here when you are still in the community. Always give us the same services you are offering, like the cleaning of the town. Okora obuyonjo, okuragurira busha, okubyara emiti, okombeka amarwariro hamwe n'amashomero nibimwe aha bintu ebirikuza kukorwa omu myanya etari emwe n'emwe okwetooroora ihanga ryona. Kati naffe nga division ate emikulu egya division gigenda kubeera kihiihi naye kati Mbarara ngaffe aba Makenke barracks netugamba nedda naffe tetujja kutuula katulongoose ku bitundu ebimu okwataganya ne bannaffe. Omwaka ogw'amahega ihanga Uganda nigajaguza emyaka 43 kandi emikoro y'ihanga neija kuba omu kyanga kya Busoga omu district ya Bugweri. Aha TV West ndi Agacencwire.